Nina udhocha yuni umanyithie ni tawairastas kithuku wa anzomo na ke Sharon Ndinda endethesya kwathula mauvo a kwanzia ya meko na tuyambia ngewani na tuminengete uito ni kana muthenya umwe itina wa ulona gavana wa kaunti ya Makueni kwa miaka 10 Profesa Kivutha Kibwana kumuweta Mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Kalonzo Musyoka ta utaatethya ilembeta ya ukamba ndongoi kuma kyamani cha Wiper nisyayumilya na kutetea Mutongoi wo Muyumbe wa Mwingi Kati Gideon Mulyungi niwamwenda Kibwana evetange kula Kalonzo nundu tiwa kiwango kyake aiweta kana kiwango cha Kivutha Kibwana ni kiwango cha seneta wa kaunti ya Makueni Dan Maanzo. Mulyungi ingi niwasekana Kalonzo athukumite muno ukamba na Kenya yonthe na Kibwana ndena utonyi wa kumuta munini wa president wa tene. Mwandiki wetu wa mauvo Joseph Kitheka niwe kuvingwa vilingi wa mauvo na ilivote. Muthenya umwe itina wa ulona twa gavana wa kaunti ya Makueni Profesa Kivutha Kibwana kuweta thina munene wava ukamba umanitwe na uteti wa Mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Kalonzo Musyoka uneni ula uneka imwe kwa imwe na kisisiki cha Mutongoi TV. Yule akimumbunge wa kilombunge cha Mwingi Central Gideon Mulyungi niwayumilya na kutongethya uneni wa Kibwana. Kalonzo ti mutumanu. Kalonzo atuongozete to the State House. No di maana nduruveni. Niwe the Asia is ndu neleleka. Kanande neleleka. Ko Kalonzo atu support ngani wangani baina makosa. Hundo ndundi namba kweleleka. Lakini nene zikila ndu ekeleleka. Etukalika State House. Tutongoze ne Kalonzo Musyoka ende tike Kivutha wa Kibwana. Kanaka baluko Mulyungi wa Musyoka mutula muti Kibwana aimwe wetanzeleke ya kisiasa nundu adhamie azimio athi uda ko huwa ndena wa dhoro vya mundu kindu ili atongo yesu monde matongo yala meungua Kalonzo onde makia Wiper bae mundu mutumanu na bae mundu wanduka mundu la wanduka aike Kivutha Kibwana nene waumize ngwa na atoroka kyamani sino wanduke weka atongo yalange monde manyubendo na kyama kya Wiper ma senators ana wa madhima pa ube mundu wanduka ma MP miongoli na dhansa tu waina MP wanduka pa ma MCA mbe waya na imo na MCA wanduka ko either kiongozi witu kana kinara witu Mutongoi witu wa kamba eta wa Kalonzo Musyoka na niwe twatiye niwe commander witu in general atwe amba utani tosa amba utani lakini malaya ya siasa eta mundu ata withi utamundu atwike malaya tagu ingi ni wamurevekana ila wakwatiwe ni mathina gavana ni wamwiye Kalonzo nikenda anene na ma MCA make ma Wiper nikenda maike umuthinya vaya mbungeni ya Makueni kuhuni walite umutungia muvya munene na ndaiya Kalonzo Musyoka. Ingi ni wamulikanekana ila unenda Musyoka ta gavana wa Makueni ya keli ni wasyoki esukumia ingi valawe Mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Kalonzo Musyoka vala Kalonzo na wati wake wa Wiper wamukwati koko na asyoki dengi ta gavana wa Makueni tamu wake wa mudia Kivutha wa Kibwana aliketi vune Kalonzo Musyoka kuone nangu tavi Kivutha Kibwana kinya mbola kuma kuingongo enda mbola kuma kuingongo na Kalonzo na azikali maketa Mulyungi Muyumbe wa Mwingi Central na alange njumbe ni wa mutavengi kana kindu kingi cha kwitha ate wa kiwango cha ndongoi ya Wiper nikanawe chama kitena MP ona umwe cha muungano kinawe tongwesie na Wiper ina mbunge aingi kwa uchu ni kitumi kingi cha kuonania kana tiwa kiwango kimwe na Kalonzo we ona ndu MCA ndu MP ndu seneta katika kiama kya kuenene akyo Kalonzo aongosete parliamentary party in Kenya parliamentary party ina njumbe bewa miongo 3 na ma MCA bewa ya naimwe no kwatha mimunuka kwazi Kalonzo ndekindu na kiongosete the third largest party parliamentary party
in Kenya. Ingi Mulyungi aiminukile no rumiviso yukwelesya Kibwana maundu ala mai kwa ukamba nundu andaiya ya Kalonzo takusovu kwa lelo munene wa thika kuthi Garissa maundu makisomo kwetwe ukamba kukoroniwa kwa stima ulawe Mwingi kwa OU kiwu cha mvele kikuka ukamba kuma kiambere silanga munene wa thoki kwa mbiwa unguo tongoi wake kati wa maundu angi maingi ala mai kwa va ukamba Nye ni ile bano Kalonzo ninyo wanzome disi kuma form 1 mpaka form 6 uti ondwe baka nezo tuika Muyumbe wa Mwingi Central district sionde lazi agreed with the lanja kitui county sionde ninye nae musoli ninye na approach wane Kalonzo ngusola mana musela sionde ninye ni solid si agreed with Kalonzo wa Musyoka na Kalonzo wa Musyoka through President Moi na President Kibaki Kalonzo otwika Muyumbe lami wa kuthi Garissa wabikete thika watwa iwe ni satani no waumize thika obike Mwingi na obite Mwingi atwa mpaka Garissa na kyo Kalonzo ni we endete nduthi aukomoi hundu ai waziri wa Moi nduthi aukomoi wabika Mwingi akotwa sikuru bandu ba kuthi Garissa Iko mundu akwazi Kalonzo ba undu aika no mundu kwenda kunena ona lamyo la umete kivoice kwake wa no suisilete kitui koka Mwingi lamyo zu ambiwe ni Kalonzo mena Kibaki Kivutha Kibwana advisor wa Kibaki alea kule niki Kibwana alea kwazi lamyo wete to ni Kalonzo ndio wenda miki na waka kuimplementwa ni Uhuru mena Ruto Mwingi ndia stima wahetiwe ni Kalonzo Mwingi ndia kiwukia kia mupeleki waumizwe ni Kalonzo kiambere waheto Mwingi utwake nda mwila ende kwa ni Ruto ile na akawa ni Uhuru yaambiwe ni Kalonzo na Kibaki Kivutha Kibwana nundu yu ni advisor wa Ruto lingo advisor na Kavaluku niwe minister wa maundu manza Maruto yome yake ukite tano wama itwete maende ukamba nitumone na meto Joseph Kitheka ngilivutia vilingi wa mauvo va Mutongoi TV.